Kicha ikithio ni munini wa governor wa county na ula kwa uyuni wa ateta minister wa Mauvoo wa uiti county neno. Ainena na ndikima Mauvoo kavindane kala itambukire sub county na Kibwezi kuthoima wali wa masivitali ma county ya Makueni Mauvoo sivitali wa Kisayani Kibwezi na ula wa kambuni wa watandambuka ya kitayo thothiwe ni kwenda kumana mathina ala mekumbeleta masivitali ni asu na kuvania undu wa kumamina. Kumanya i facilities ila twinasio kumanya thukumi kumanya uthukumi undu wili kumanya kila kivo na kila kitevo nikenda tuje kalanthi yutwambe plan undu uthukumi kwitha wili ona kwa within na experience omanya facilities siko kumanya athukumi kumanya mathina mo na kusungia. Minister o kwa Mauvoo wa uiti ongine wa watatame kwikia mivango nikana kuikithia mawithuluko ma athukumi ni maeliwa na ve athukumi makuiana kwa kila sivitali. Nitwithitwe twina thina wa thukumi na nitukwenda thukumi with ether facility ta health center yale kwitha yina thukumi ana tutonyo kwata thukumi acio ana nikende with ni athukuma full time in a rural health facility with the nurse umwe athi leave paina atuwa paekata bavungwa oingi andelina no athukima kana masivitali menerawa cia kuiana vala waikithia kindini wa masivitali tukito ingi kumanya kana masivitali maitu mena ndawa na ine uga kana masivitali maitu mena ndawa Makueni county twithukuma tukathukuma okitwi tukathukuma taita andu ata itoke thia no moka masivitali ni maitu kou kiu ni kindu kimwe ngwiwa ni na ngulu ya kwasia kana masivitali maitu mena ndawa facilities situ ni nzeo athukumi maitu na seo na strategy ya community health na munundu maleo tukwatia baya kutabia andu kana health ni responsibility o kana uima wa mwi ni kindu choma ile sisi kavindani kwa munini wa governor wa county ya Makueni time style ni wambe kauni wa kuna mawe kimivai balawe tatama mbese kisasiki mwana cha uthenikia mathina asu. In our level, in our referral hospital Makueni wote twina gender recovery center ila twabinguye I think 2016 na yithitwe itethesia andu ala mena mathinasu ciana cia yetu ciana cia ume ivetila sina thina aumela mena thina tanzi emwe ya kutethesia alama na maitu kimivai andelina ni waweta tamambisie isesesi mwana cia kutaa nthini wa mama masivitali county neno ya Makueni. We have also a counseling unit within our health facilities, the only county in the whole of Kenya kwitha yina andu makutethesia psychological emotional problems ko twimbe ko during the COVID-19 lockdown twethwa na nyumba safe place ya kutethesia akala pengine kwa kwatikana thina tuku with endeavor nduenda pengine aumete ilobi na ni wisila kwa lockdown mundu ndaye abika ilobi ndaye abika masako. Ofisa munene wa uiti county neno Makueni Dr. Patrick Kibwana ni watatave na uvungulu wa ndawasi ya kuvanga usi inde ojisi kuona no kuikithia kana ndawa hii na inge nesia kwatikana kwa ivinda yelaya ilite supplies sito cia family planning commodities nasio neto kwata through a vertical program kuma ministry ya health ya ilobi na gwitinanga bevinda kone na shortages lakini OU donors ala concerned ne mana streamline ye delivery through KEMSA ona ndawa ila inge masivitali ne maitu neto supply tenesa na kila kota kila mietatu kwesela KEMSA na meds neto kwende ya supply masivitali maitu vamwe na lab wende andu maitu ne mauthi mwana ne maukwata ndawa nesa. James mbio ulane wenda kitale munene sivitali wa Kibwezi inena ni watu ngia serikali ya county ya Makueni Mauvoo kwa kuendea kweli uthukumi wa maofisa ma uiti masivitali ni mathina maitu muno ta athukumi thini wa Mauvoo wa uiti umuthi nitwona ni mashughulikiwa especially issues ya promotion nitwona kana ala methito ma apply promotion nange mana on contract basis umuthi makwata mavalua mo makwata another 3-year contract na kuni kindu kisio tutungia the government Mauvoo. Mutongo TV kuma Kibwezi county ya Makueni ninye Kennedy Mulinge.
Walanyo wa keli wa kunenga kana kutonywa nzanzo ya wa corona ni ambiwe kwiyo sivitalini wa Kangundo level 4 ovala handu kuma isioni kivadhukanyo mavikie na kukwata nzanzo isu. Munene wa sivitali huu Kennedy Loveto ni waisye kana ndosi ngiliumwe na maana nana ni minite unenganwe kula kuyenendi na yuno maende na kukidhia kana ila makwatie maana thandatu na miongo 5 nisiatonywa enendi. Boniface Mutisia no kutuelesea. Uwe kwa ya corona no wende na uthingithia nthi na nzanzo ya wau no yende na unengano kuyene nthi ovala sambu kaundini ya Kangundo nzanzo ya keli yambia kunengano kwi muthanyani wa umuthi. Twinana na manager hospitali wa Kangundo ni walesekana ni ya waumbe wa ngili umwe na mananyanya maminanite na ukwata nzanzo ino na yuwa wauma na thandatu na miongo 5 nimekwatiwa kukwata nzanzo ya keli ya kwisuviana na ikuwa ya corona. Umuthi twina vaccination wa hospitali ya COVID-19. So far, the first dose to vaccinate 1,800 people, na hizo ndo zile vaccine tulipata. Then tukabahatika pia tukafuatilia tukapata another 1050 doses ambazo ziliisha. Then tukapata zingine 250 doses za vaccination. That is the second round. Then tumepata zingine 650. So tulionelea pia badala ya kufanya vaccination tu hapa hospitali level 4, at least pia tuzidistribute kwa zile health centers ambazo tuko nazo. Na hizo health centers ambapo unaweza henda hapo upate vaccination ni Kivaani Health Center, tuko na Kakuyuni Health Center, tuko na Ndunduni Health Center na tuko pia na Mukunike Health Center. Ndini wa kithito cha kukitana na kuwa ya corona Loveto ni walesekana ni andu ingi methito mivika sivitali ni wa Kangundo kukwata nzanzo ino na mumethe ya mumito kwa saindi ni malasimiki ya kuolanya sivitali kivathukanyo sia kunenga na nzanzo ino ya corona sambu kaundini ino ya Kangundo. Tulionelea kwamba wale wazee ambao walikuwa wamepata the first dose walikuwa wanatoka mbali sana kutoka Ndunduni, kutoka Kivaani wanasema wamekuja kwa mguu. But ni vizuri tukaona tuwakaribishie hizo huduma karibu ili waweze kupata hiyo vaccination kule ambapo wako badala ya kuja wote hapa Kangundo level 4. Then another problem ilikuwa wakikuja hapa pia wanajazana, wanakuwa wengi, unapata hakuna hiyo social distance. But at least venye tulianza kudistribute huko wanaenda huko na wanapata hizo vaccination. But another challenge ambayo tumepata about the second dose, to realize kwamba as a hospital kuna watu ambao I don't know kama information hawajapata about the doses kufika, lakini pia kuna wengine wanaogopa kwa sababu ya walikuwa wanasema walikuwa wamepata side effects. So tunajaribu kutumia wa CHVs ambao wako kwa ground ili kuwa encourage ili waweze kuja kupata the second dose. Mavinda mwandu mayumilia kukwata nzanzo ino na wia amweni malesekana nzanzo ino ndina udhu ndeni wa miyo na ni usio kukwata nzanzo ino kwisuviana na ikuwa ya corona. Ni nena ilu andawela siutona no nundu wa ula wikuo ni thito nitonetwe savali wambe na nasi tona ndiundu na igwa na zini nasi okana tona wa keli na niski nesa kana nditha ni no thuku numite utuigwita wa masewani amela mena wia make ukia na nundu ve nume utavangasa kana kwina wa tona nukwa paikukwa etha ni kukwa ka kwevinda yaku yavika kwa hiyo ina bata wa kwira na wia ejikie ibinya na moyoka mutona singa na yo amana. Mithenya yende na usonga negua ya corona yende na utanyuka ukwati wa nthi ya Kenya na ndingi kivathukanyo andu no mende na ikulwa kwisuviana na kwikala na nzaila cialetwe kwivetana na ikuwa yi Meazia enambe wanzanzo ya keli na ndio nungwiwa kumela yambe ino akeli zanze suni wa yende one ndiba nungwiwa ono ala meika kwa onde moke nzanzone nuno nzanzo dikwo na niwa mwe wakwa isawa ona kutwika mwinyuwa wa corona no ndena kwikathia imwe cia icio cia nthino ya Kenya ju viwa mumena wia na ndu nimande na ukulwa kuthengia na kosa nzanzo ino nikana kwisiana na uwu wa corona. Kiripotia Mutongo TV kuma hospitalini wa Kangundo nye nitawa Mboni Mutisia.
Yu ni uvucho kwa President wa nzama ya mawakili va Kenya kana LSK Nelson Avi tina wakoti kuungamia ikwani yake kwe muthenani wayo musili wa makwani Jairus Nga ni umisie mwiao kusiwa kusikatwa na kusililwa kwa havi vala masi wambua ulani we munene wa chama kiu cha LSK ugukanania Avi na kumumisya evinda ya umbano wa nzama ya chama kiu cha LSK kwe wakwambililia chumwaniki maofisini manzama isu Benjamin Mwaka na Mauvoo. President wa chama wakili va Kenya LSK Nelson Havi ni wako atakavai na wakotwa yulu munde kumiotio kwetu kwa kwani ile dhaki chokotini ni ofisa munene wa chama ki cha LSK Maso Wambua yambe kuungamwa. We are informally told that the consent to charge Mr. Nelson Havi, our client, has not been granted by the ODPP, so we cannot do anything. We will wait for that consent to be given, and we are ready to face the charges in court. Musili wa makwani Justice Jairus Nga ni wenda movia serikali wa DCI, DPP na ofisi wa munene wa polisi wa IG yonde yungamia meama kumweke ambini Havi kumanwa na mavitwala ukwesi iliokwithwa atwa esie makutata kumuvua Maso Wambua kavindane kaumba nwanza manene ya LSK musini wa Ilovi kuiwa kwambililia muvitu. To our surprise, we were always ready to proceed with the case. The DPP did not present the court file, and therefore our client could not be presented or charged before court today. Kuana na mvalua makot nikana Havi na ulona kwa tuwe kwi iyo na itinesa kule kuna mbondi ya volisi ya ngili 10 anaendeka kuivicha kotini omonde. Mawakili make matonguwe ni Brian Kahemba meweta kanetambia ya kumuvingo ya makwani Havi dhina kelelo cha kumwana ngiesietwa. Ours is to ask the prosecution authorities, and it's a very serious concern for us as Kenyans, if the president of the Law Society of Kenya can be dealt with in such an unprocedural and illegal manner. How then can we assure ordinary Kenyans of their rights under the Constitution? Because the Constitution is expressed. Before you go and arrest somebody, the evidence should have been collected. So that when you arrest him, you present him for purposes of continuing with the prosecution. So we need to make that clear that before you go and arrest somebody, the evidence needs to have been collected and everything finalized, and only then can you go for somebody. So that is a concern for us. Wakili Kahemba na wakulia koti viungamia kuambiwa na kwithukiwa kwa kwani kufikia kavindani kale kwani ladhi iko ya kulea na kusikatwa kwa Havi ikethukiwa na kumigotio wa muthia. Musili wa makwani Justice Jairus Nga ni wachokane kwani ikawa kwa vindea mbevyo matuku 21 mamwai wa kenda vala wenda mavalua mautio o mavikwe maofisi ni ma DPP, DCI na ofisi na munene wa polisi wa IG ndeno lungu ya mithana mwonza yukite. So we will be ready to face them in court. As soon as they are ready with their decision, we'll be here waiting. Dilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma va musieni wa Ilovi. Nyenito Benjamin. Ase kauntini ya Masaku ni makulilwe masovia siana kavinda kaa ivingie maskulu ni kana mesianie na meisio tautumi wanda wase kumila na kukua mavukwa A2 ndeto hii ni kuyanana na Emily Kimanzi na ola ni ofisa wa siana kauntini ya Masaku walao ingi ukulilia ase maaume makunae livoti uvisini kwake kavinda kala musiei wa mundumuka watoloka na kutia siana aidingilila kana siana ni siaile kwewa ni asiai onde. Avindane ciana cia skulu cia musingi na secondary ciende na kucioka misieni uthio muone mukuvi witano ni wa unya kwa cia kwithiwa memetho na kwea ciana undu vailite witano wa unyene avisa ula ungamite ofisi wa kuthinikia maundu ma ciana sub county ya Masaku. Angwenda asima manene kana no lazima methe acie kwa ciana cio parents
ya mwana wa ciai ndumwe mae ciana cio kwanzia ila cia ile nondu makwani maingi ala ngusila bani shida yonthe yuma baya undu mwana waiwe nondu waya mwana ute omwonia kana ena majukumu lo nake ukatwika muciei ndaketha kwetu nuwa wa kuungamia family yake kuno lazima tuvundishe ciana citu nondu no cianite manenge majukumu ma responsibility withe mundu no kumana uyo niguo wakwa ni nengiwe ngwika ni kana nake aliana nesi kana maisha ni pe kindu waile kwika ti kwika labu ekiwe kilondo kilebinda wengi Emily ni wonya witano kwa aume kweka kwegwa nthoni kavindani kala mati wa mweyo wa kwea ciana ni betisio na kuna livoti ofisini nundu kwana na mweya mwana ailite kwegwa ni asi eli indi aume methitwe maivindi cia thinosu na makekala o maithina twenda aume maekane anthoni wewe pandu vini we watiwe ciana wewe kakana mu kibeti cha endie na kiyutetha ciana kiwe yani kama uko report ni kana tumwite tumane ndu mukwea ciana nondu usune jukumu yenyu mweli ya kwea then ciana pia nondu wa ubo wa ibeti kuthi kwa cici na thina yutethio na mume mometia ciana misiini makathi kumanda mawia ma o tofauti ma especially mawia ma nomba kila twenda kwa ciana kana no pe mawia maingi wika tio lazima ume kwa kukatia ciana cia kunini no wambia kindu obuka osiki kindu ukeka kikwima avisau na nene ya yulu wa siku cia kwa ciana ni waelesia kana ona kutwika siku isu ni ciendee na kuongeleka vanthi ya Kenya va kauntini ya Masaku siku sina ambao vichwa ofisini wake generally nationwide kwina kraisu andu mekuia kana ciana iceye kwa ndiamba kwa cia kana sivo kana sivo but kwa desk ni yakwa sija ndinapokea report yoyote ya kana kidnapiwe musieisia nisi kana ni wisi kana nduya wa musivi unguangua ukaemaisa kwekumba Daniela Mwongela Mutongwe TV kauntini ya Masaku. Muvea wa uimi kwisila kwa serikali na muvea wa maendeleo na hukunikili wa maundu manima ni wambiisye walanyo wa uimi wa ungithia kwa aimi ala adini kati wa isio ila ivaniwe kuunika kumana na walanyo u ni kaunti itatu cia Ukamba vala kwiyo makwatie mbeu cia miti cia uvanda ngali na liu wa indo kati wa sindu ingi bingi akaitu kwate ilivoti. Today we are delighted to flag off 10 project vehicles to support the counties in project follow-up and management. Hawa waende huko nyumbani huko kwa kaunti zao waendelee na kazi zile wanaendelea nazo sasa kuhakikisha hii kazi ya CVAP inaendelea. Tumewaelezea kazi hiyo ni aina gani. Kuna small irrigation programs across the country, kuna rehabilitation of roads going on, depending on what the county chose to do, because usually counties are involved in selecting the kind of project, the kind of intervention they want in their areas. Some of them are picked small irrigations, others are picked bowls, others are picked market, rehabilitation of markets and rural roads, agriculture roads. Others are picked shades. Others are picked seedlings and fruit seedlings and demonstration farms that I've explained. So that is how the project is proceeding. Many projects going on now and others starting. Akamba nimesikie kwa kutia uvano kila vandu mauma maunduni mawasi wa mavisa ivinda hii ni matite uvano kuya Mombasa mwandiki witu wa Kiswani Angelina Muse nuthaie yatu na athokia ikundi inguma ya Akamba Handcraft Limited ikundi ya Akamba nala meyumitie na kukwateania utandithia wa wasi wa mavisa kauntini ya Mombasa na Ukambani na nthi yonthe na hii nilivoti imwanya ila tukumbanisye Akamba na wanake wo naki ni kilungu cha keli change waino.
nikiaisya otondo ninakwathite kilunguni kiambeni kana ningukwelesya undu utanithia wa mavisa a utwaiswa ye mwasi wa mavisa a minana na kwasa ivisa yake yivia wava Festus Mboya no kutwelesya utanithia u undu utwaiwa va akamba Handcraft Industry Limited mamina kokaba pe staff alama receive ya mavisa maketha na record ya kuonania ivisa yune ya likandukane na inde ya likandukane yuithiwa bandu basio nondo wa display uyithia customer kana muthoyoka nithenekene sa na tondu ngwendo mwalesya nitithana nduka kundu kwile yuba ati ni retail shop kana ni nduka la ya talii na bengi oba ngalikwe yengi ya wholesale shop kana yubala andu ala menda kwa wingi kana nundu wa business matono thima makawa utho yo mutheyanje banini undu ba kwa wingi ngikia mama vindi ngitwa showroom ngikia price yako bano ndandika ngikia label namba yako ya kamba na price languta kitwa ba showroom muzungu okathoa bezo zi katika account yakwa ngizio la wafosa njoka njende nawe yuna mweno yuna mino sovya yuethia ni musungu ino nandike like giliane imwe giliane munu ndazi ngala mela nwete kitingi kwe kata idha ngilio tayane mo itina wa asi ama amevisa kutoa mavisa mondukane na kufikia kuthoeswa atalii maivanga wa ata nitwendie kumanya usunge wa ikulio yina Festus Mboya aelesya ta u twakwika replacement ni yunundu ba kila member either na miane 10 kana allowed kana na bylaws ya society ailo banga mavisa 10 ko yimani sheda note twele pe miane le ko wa yete for replacement yuithia mavisa make ni metha me 10 yengi o yete la customer ingi na yuta custom member minote visa yake pay deductions twika like here katika nduka ene tumotila 20% of the sales ni kumaanisha that ni ngili omwe nitutilangi maneli maana sweli commission yesu to a leader no nenga 10% akathina yo aite customer na itute retain 10% kana komi kwa kila yana nundu chama kiki expenses chacho cha urani wewe ya uwithe wana mawito meva Julius Mwatu ulaniwe mwene kivila kambunini uno nukutolesya mawito ala maumana na wea u changamoto la dubitiane mbingi mavindamwe nikukakuka vikogeze itingi hivo nundu sienda kuwa miundani ya ene na mundu atema muti ula pengine utekwenda kana muti ula umuvingisa mundani mundu endo ingitene mayesi kupanda miti mingi kondo tute na alama enda utema ni mamandaika sometimes make kala mundu maizo mekwate nikidha maende changamoto elengi ni uya kuthukuma kwivina kumba kitingi kisa kumile visa ni uya mwingi na mabina mwetu kwa saa capital pengine nundu fundula umbatiwa kuna musasa nolo kuna musasa nuwe vanongina ivundi ethena mbesa amina kumbe visa aive mundu wa musasa mundu wa mauta mundu kwa kitingi na mwene kitingi namo asimama visa ani makuelesya mawito ala maviti ya mevo kwithiwa wia uni muito ota undu makuelesya utondu mwewa uya ni muito na ibinda yingi no witha ni wia wa season ndutindi au ibo kila mwai kila muthenya ni muka ukethia ni season ukethia tondu na mina order ya etha ni umbia mundu mabisa atano ngwikala mithenya ayisa kuka ingi nundu wa marketing kindu cia muthemba ucu ibana nake lakini kwa yu wewe ati muzio muno winthi no kwananisia nundu wa corona na we changamoto mbingi nundu na material me yolo na kila kingi mavisa yitigwa kwa wingi nundu soko tinzio changamoto ila zigwa ni
madili ala rumeane mande na kwambata muno na ito owe au ito market ile ndino ndo akwe bata lima iko wewe madili kula to kwaza maende na kwambata lakini ba odaliwe ndi kwa wewe pena changamoto ona kutuika wasiwa mavisa wina mawito maingi ota undu maelesya indi no maende na kuikia kithito uyande one kana mavikie kuikia kaindo ngusuni etina wa mavisa kuaswa kusolo na kuva kwa langi vano nivo mavikia kuetwe nindini wanduka ila mavisa ano medhia wa motewa na vala medhi wa motewa madho wa meki vadhukanio kilungu kiki mwanya kiombanyo na kuetwe kwa kuninye Angelina Mose. Musaisia nitungia muveano ndo akutambanya na kwandhe no Vilingi wa Mauvoo muthethani wa umundi ndio utungia muvea nundu wa kusakwa kusaisia Mutongo TV kwitha TV yaku bitikili datika mbuthu tukwatenie tiziendeni wa mathango maitu ni chao kiandikitwe na mwendo wa saili wa vikati likandeni wa unenanya witu muthethani wa umundi wala tukwitha tinene ya yulua kana tukwitha tikulia mo amoika ni maele umandhi wa iveti au meni maele umandhi wa iveti sio na indi musaisia bitikili ondatika mbuthu tulikendeni wa mathango maitu masito makwa nitawa Veronica Siombua. Inu ni Mutongo TV. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kao indi nisia wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ.
Kilomita 12 umiloni wa sua wi taunini ya Masako na ni kauntini ya Masako. Kwithitwe na ngewa mbingi na eni kuma kila kona ya nthi kukakona mausenyo alamecha mwilo. Vala weta kiwuo kimani vandu vauthea kikita kwambata na kuthiute na kila Twitter force of gravity. Kiwuchu chambata kwa ilungu ya wasa wa mita 200 na indi kiambi ya uthea na ute na kisioka na itina onavanini. Mausenyo ame kauntini ya Masako nziani ya kuma Masako kuthi mitaboni. Nemo bea ekayo mudete na neseovo wa mathina makwata asia na nini katika toa mwa miaka 3 na miaka 5 ila tumeta malnutrition kana kwitha mwili utana liwanite na ndini wasana situ ila iko masitali 3 ilo wayana sida na thina wa maliu na withi asia na yesi na mathina wa maliu no sio muno sida wana Mauvoo ala mabinie muno na no sio muno kitia wa nithayiwo na Pranena malnutrition where they are trainena maundu ele muno jambe ni kwitha utena liu onomwe ila tumita marasmus akana kana marasmus ketha okeka mosu waija ngambu ketha baingwanama waija ituo ketha baingwanama waija kikonde ida nikiputhu no kana nikisagite uzi kwasia ketha kate kwata liu kuyanite kokethe takaitumia mauta mamwe na maso mamwe then wa kutuma mwe kuthukuma na mutembo longi kweta kwa shako nao weta we nigweta kana kete kwata wala tuweta protein kwa kuyania na nondo akitaka na protein wa kuyania etuma taka yako ida wana dena ukela yetu anda kwekela nde kigunde no amekiwa na kigu kiuma dena amekiwa kirika na mane na mwana timba bade now and there me atatu maita nundu tunenga sana situ kana tumita winning kwetha twewini na sitonesa winning kana liwala tunenga sana wala kwetha we balance kana we anene we na carbohydrate kana liwa oneka na mwe oneka mwe bina we nitie we na protein ya nitie we na mauta me nitie ila tucheda micronutrient ndio maana kwesla siendo nitasukum kama tunda sianiche na ndi either tutona nega mwana liu kwena kila kindu cionde ni voi ndi withia twina thina wa kwatana twana tukwara wa thina tuwita malnutrition na kama no bara thina malnutrition then mwe wako withia wata na vina onomwe wako kitana na mowa kwa twekulia kila mundu aise kwa musi ni chao kevo mundu kaisa nesa withia vo the yako ndo wani kindu cha kitwa kunenga source ya carbohydrate kana liwa kongela vina a protein udava wambo so kana matunda mede amoko na mauta mede ameko ikana ndo witha twana tutu twanenga liu ula we anita ni kana tutwana kwata ne kwetha mwe wo twana kwana wina vina na kwesi ya kukwata to wal to ini na kwala twana fitu tulatu kwawa ni thina waliu lakini keta thina waliu ni sivyo ila siana kwa maliu matatono ya kila ndo kwa asiani kana kana ni mundu na liu ndo ndo na to wewe ni mundu muima ndo ndo kwa ni mundu ni kana kaini mradi ni kata na komelia ndo kana kaini kaisota nuka kwa hiyo as long as ni liu weza na ndo ima kana kaile kwa ya atuwe asiana tuweka kutaukia sana matoke na malu tunenge sana kila kintu chonde tunenge boso tunenge nama tunenge na twekanga tiko da uja tumanenge matunda nikanata na fitu fulani nesa with the no tuweta malnutrition ni waoleka na tuole siana ila cheko kadeni wa ward situ sina the no malnutrition
na nondo twamina kwa the nono tukola cyana ila ingese twethe atu yasia nondo wa Mauvoo alangi nondo malnutrition ijo kitu kenene kitu mama kwa mathenange na kana kufikia kwacha tai wako. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ake kwe ciana citu na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakeana ketiu no wo paiye kakeana ketiu kakoko metweka kakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu eno waku topindwe mutundo kwisethi akana kaitu keana kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautethia mukamba tikengei nae batemando ciana cieseu ye ukweke thia chuma na ciambe mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tune ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikire skiza na uyatise namba 533 noti ile inya imwe na uituma kwa nyanya imwe ino ni Mutongoi TV. Musiaisia nina udhocha ingi tulilie nthini wa thangu maitu ni chao kiandikitwe valama ukoni makwa nine thangu ya The Daily Nation nake Lena wa mwende wina thangu ya The Standard. Masiro makwa nita wa Veronica Siombua ndi udhocha tutambanie mwendini wa mathangu maitu tulilie ni chao kiandikitwe na itina wa ukwata mathangu maitu mwendo wa saili tukwitha na unena nyawitu nthini wa kilungu cha amuka vala tukwitha tikulanya we mundu ume kana mundu wa muikani wele kumandi wa kiveti na ende musiaisia usungio wa kuithe ni kana aye na utavie niki wiona ni niki kana wiona ni aye niki na utumani waku na utuma nthini wa namba itu ya studio ila ni ile 395 ile 395 na watuma utumani waku vau kana ikulyo witha uyenda kusungiwa ni ata imaitu muthanani wa umundi na uvikiye na kusungiwa vala tukwitha tina na nisia yolua amuikani maile kumandi wa ivetisio ni aseimo kana au maimo na ene musiaisia akaitulika ndeni wa ukunikili wa mathangu tulile mathangu maitu maandikitwe chao kwa kulena Nipatia musiaisia amokanesa na kwa muthinyani wa umuthi ngwete ithangu ya The Standard na sisi audio wa ithangu yitu kona Mauvoo makonetie ciana ila ciithitwe cia na cia kwatwa kana cia mandwa ciithi wa citimbo wa citwe mathayumo na ndi Mauvoo asu ko likuni manenganitwe ithanguni ya kana na ya gatano ya The Standard audio ni wa ithangu yingi nishonete Mauvoo ma ulani governor wa Migori Okoth Obado tuitwe kana DNA ile nethiwe ye kwa ya kana kalaka ulamu manyiwa wa Warogo University wethiwe owawa mwakani wa 2018 ni nethiwe March na yake wona nyo wakana kana kala wakwite kaikake na ndi Mauvoo asuko likuni nguthango nengelelia mo methanguni ya thandatu na ingi audio ni wethango yi Mauvoo arangi manengetwe wito ni bato ile kwenda katikati wa Uhuru na DP kana munini wake ndini wa kura ila sikwenda sikunwa kiamba na indi Mauvoo asuni ngutha nengelelia mo methanguni ya nyanya ya The Standard. Vola manengetwe uito nthini wa ithangu ya The Daily Nation ni Mauvoo makonetie kiuyu cha asiai yolo wa ciana ila sikwitha civingwa tamu wa katatu na indi Mauvoo asuni tukwitha ndio nengelelia kwa ulikuvala mena kiuyu yolo wa ndivi kana school fees ile vikia wa kwebwa maskuluni oingi Mauvoo alama nengetwe uito ithanguni yeu ni mundu ume umwe ula ukwasia kana ukwelesya undu ithitwe ayuwa ciana 13 pala wethiwe ayumbula mbe wa maofisa ma polisi na indi Mauvoo asuni ngunengelelia kwa withianu onthini wa uthiu wa ithangu yiu ni Mauvoo makonetie mwitu wa skulu ula weta wa Sharon Otieno ula wavikie na kuwa wa na DNA avikia kwa otondo Lena na weta kana kala wakwite nikavikie kumatch kaneka vikie kwendanya na ula wesilila wa kwitha eithe wakana kau kwa kilio cha miongo kenda na kenda katono kenda na indi Mauvoo asu tukwitha ati unengelelia
kwa withianu oingi uthiwa ithangu yu ni Mauvoo makonetie muskali ula unakonaua na kuwa munyanya wake Kagongo vala LSK kana muvia wa makoti ukwasia mawakili ukwasia kana ni matona kwitha maimutethesia nthini wa ikwani yake etha atena utonyi na ni museisia ekaitulike nthini wa mathongo maitu tumane ni chau kiandikitwe twithi ithangu ni akatatu ya The Standard nisho kwithi ya Mauvoo ma mukuni wa biasala Jimmy wa Jigi pala ukwiwa kana ekotini kusungia ikwani aikonanwa na mibuto 5 na jacket ile wothi kana sina si wothi 1.3 million ila wethiwe aoda kana awa na ethitwe ataivite na indi ngwa hiyo uwie bala auwie kana auwie ndukani kana collection ila yethitwe dress Donald Trump wanthia US na kumebinda yunda endo imaibana indi yu ekotini nikana ethwe aibambese isu na indi Mauvoo asuno methia koliku ithanguni ya katatu ya The Standard namba ile ni Mauvoo makonetie kana uneni wa save la mekwasia mena wia mwingi na mekalite na wia tamate ndini wa nthio ila ni Kenya wala mekwasia maina muo ingi ndini wa nthio na indi measia ni mekwithwa maivinga miomoyo na kuvinga ngeti nundu wa usese wa siana sio nundu siko sia siana kwithwa siwetwa kila muthenya siana sia ni siumekia wia musini wa ilovi na indi Mauvoo asumu siaisia wenda umakwata mbeange kana wenda kwisomea mbeange nukwata ithangu ya The Daily Nation ithangu namba ile tuo Mauvoo ni asumo konanio wakwa kwa siana ithangu ni ya kana na ya katano ya The Standard nishukuithi ya Mauvoo mekwa siakana shock of missing children found mandated as cases of abduction rise kana siana nisithitwe ya na kwa sio kwithi wasimbuwa ni kuingibite kana siko sio kwithi wasimbuwa ni kuingibu na indi bani kumana na ripoti iyo jamaa ula unethiwe siana ila siaite kama keitwa junior mutuko musioka ka miaka 12 na kamwana kala kana thauka nako ka miaka 13 manethiwe na maaye itina wa maikuna mubila bala makuni yake wanzani na boni bo maaye na maaye kwevinda imwe na indi junior mutuko musioka ni wonethiwe akwatikana na suspect ula wethiwe a suspect one wonethiwe aimatwa balona matwaye palama naendie kwithiwa naende atikona nyamwi wakana kau kana wasiana isu banethiwe bemwe wasiana ile naende kala kana manyikanie ni junior lakini kamwana kala maimwe kaina ithiwa kaimanika kananiko na indi nibanethiwe bau pe na asiana mbingi mbwae na twasisia uthio ni wethangu yitu kuona kana be kama keta walinda Cherono kethiwe ko waitwe Moise Bridge pe kangike kwitwa Grace Jerry ko waiwo bau na be kangike kwitwa Mary Elus or the same ko waiwo bau na indi mutuko musioka niwe unethiwe nake emwa bala suspect kana musililwa unethiwe ni wona atwiwa mausa ma polisi kana DCI mathi athiomonia bala unethiwe akecha na ndi siko siana kwa ni sithitwe singibite muno na atwa sisia cases kwa county ntuko na county ya Ilobi kuma mwaka January mwaka wa 2020 to December mwaka wa ousu nituko na siana miongo monza na kenda ni sithiwe ya county ni Ilobi Kiambu sia miongo na Kajiado sia 10 Masako sia 9 Kisumu sia 7 Siaya ni 7 Mombasa 3 Nyamira 3 Nakuru 3 Bungoma 5 Murang'a 5 na Nyeri ni 5 na indi nibo umetwe utwiwa kana ni kana asiima ulange siko isi asiana kwitho ya indi siithi wasimbuwa kana siana kwitho ya ni mailite kwi asiana sio kana kutaja asiana sio si kaleba sana andu alaite si kana strangers na siana ni siailite kutethewa kumanya andwala kana andwala aima sielete ku interact namo kethana andu mamusi kana na nyanya ukethia siana sia kunisisi mundu munani na ile to muneni anamo ne nyande undu isombeka na indi ndibe kwiwa ingi siana kendani siona mundu site sina nitokwenda kusiosa nisielite ku scream kana kukuna kelele nikanoke thesi and draw attention kana nisia tandu wethia sina bikia na ukua na indi siana betwika kana nitu tuthu atasiai withi kana kaku ni wakabunde sia kutumia simu na be namba kesi kana ka kramite
ka memorize te okethia paka umila kindu niketha katonyo kuna simu na indi neo wingine bekwiwa kana ciana cithi bandu ni cielite kwitia mwanya kila indi cikuma la bandu ni kana withie ciko isia ciana kuywa na kwanangwa na kuwawa sorry ni cietha cioleka na indi tamucia ini nguthuthia ukethia kila indi kana kagukayumala ni wisibala kaendete na winako na nduna kanenga nduna mina masaa maingi utesi mwana waku galawi na indi Mauvoo asuma ciana kukidnapiwa kana kukua na kuthi kwithwa ciumwe mathayu monu methia kuliku ithanguni ya kana na ya katano ya The Standard. Siandini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 4 ni Mauvoo makonetie President Uhuru Kenyatta na deputy kana munini wake Ruto vala ithangu ni yuve tukana kula cia kiamba nicio sikwitha si determine kana sikwitha sionanya muungamo wa andu ma Mount Kenya kana ile mbetani ya Mount Kenya vala vethitwe na ngusanicio me galikoni dibani galikoni ya Jubilee kana galikoni ya UDA na ende kula isu kana ekali ma kiamba metikana ni alama registrate kana alama yandikirite ta kunima kula ni andu ngili miongo kenda na thandatu na kula kukwithwa kukuniwa kula ni kundu yana yimwe miongo 5 na ina na indi musiaisia kula isu cia kiamba ni bikitwe kana muvea wa unyuvani na mivaka no vikiye kwekeria enendi onthe ma Kenya kana kura isu ni sikwithewa sisia kwaila na itekwekia ngaliko imwe na indi metia mugo uvikiye kuthingililwa ngalikoni isu ya kiamba yulu wa ateti alame kwitha maikoni wa kula twithi ithanguni ya thandatu ya The Standard nutukwithia Mauvoo makonetie ulani governor wa Migori County Okoth Obado anibe kwiwa kana motokio alama nethiwe mauma muthinyani wa iyo meonania kana kalaka kuitwe nulamu manyiwa wa Rogo University Sharon Atieno ethiwe atuani thayo wake DNA nionanisie kana kalawa kwite kaika Obado ni wa biological father na indi nibe kwasia kana nibethiwe mivila ya imitumie pala wethiwe oswa kana bala wo wayitwe na indi mivile su yekwa DNA yekwa nionanisie kana alama muwaiye payumwe kana alama esilila gwata mama muwaiye kana alama ethiwe bau isu yethiwe bau bai DNA iku match kana ikulikana na asuma methiye bau na indi Mauvoo asu kolikuno methia ithanguni ya thandatu ya The Standard. Zesendini wa ithangu ya The Daily Nation ni Mauvoo ala ni na kwatha kana menengetwe uitondini wa ithangu ya The Daily Nation mundume umwe ula ukweleasya undu withitwe ayuwa ciana 13 kwa isitwa Master wa elimu ula Milimu Wanjala ula wina miaka 20 na ende itina wa kunenwa ni muvea wa volisi nuvikie kuelesea otondu le na anaelesea withitwe ayuwa ciana na kukwata ciana kana kukidnap ciana na kuibitha na ende Wanjala itina wa kunenwa ni maofisa ma volisi nuvikie na kurecord kana aumbula maundu asu onthe na ende ekali mailobi mekwasia kana mena kiuyu kana mena wia yulu wasiana sio kwithi wasiana imwe ina kidnapitwe ni Master kuma kisio cha Shauri Moyo Buruburu na Shauri Moyo na Buruburu na indi pawi banenganitwe ciana ila inavikie kwithi wa otondule na yanaweta Evo Junior Mutuku Musyoka na ciana ingi mbingi na indi musei otondu muvea wa kusuvia ciana ukuthingilela musei ikiya kana ni wa mana mwana waku wala wikila ivinda onetha wiwiani mana ula winake kana enake masaa onthe na indi ithangu ni iu ya The Daily Nation ni Mauvoo mumanyiwa ula weta wa Sharon yulu wa kiku chake na results kana itina wa DNA kwikwa yulu wa kana kala wa kwite kwitha imachiye na ula wesililagwa tawe ithe wa kana kau ula ni governor wa Migori Okoth Obado. Twithi ithanguni ya Monza ntukwithia Mauvoo makonetie ula una governor wa Wajir ula wethiwe abetangwa kibilani chake ti Wajir Madera abetangwa kibilani chake na indi nuithiwe kana county work
ordered to give up to 61 million. Kana Justice Mumbi Gugi numethiwe mayumwe utina kwiwa kana atunge mbesa ila unethiwe oyite county nisu lakini no kuvingana kuleana kwa sia kana mbesa isu yake aikwatite kwisela kutauki wanzuki na ng'ombe wendi muimi na ndi no nethiwe ayiwa ailesye ko liku mbesa isu bala suma nundu uti wanzuki na ng'ombe kana animals kuta animals mifugo kuyisa kwete mbesa hiyo na ndi Mauvoo suko liku no methia ithanguni ya Monza ya The Standard. Musaise ndini wa ithangu ya The Daily Nation ithangu namba 10 ni Mauvoo makonetie ciana cia skulu mwaka muthelu undu ciethiwe ikuwa Mauvoo ciana cia ithio wa miaka katikati wa miaka 10 na miaka 19 na ende wekwa utalo ni ciana ngili ya na yimwe na ni ciana ile ciana muika munini na ingi cia lasimika kutia maskulu na ingi cia twa wa sinini na ende museivi nda ciana ivingie skulu ni muthuthwa muvikiye na kuikiria ciana cienu kana sina elichandeni wa mituo mithuku ta ciana cia 8 kana ka keletu kuvikia kuitavake kanini na kutwa wa keka nini na ende ni wa Mauvoo asu county ile itongoetie ndini wa ciana ile cia kuiye Mauvoo sinini ni county ya Kisumu itongoetie na percentage kana kilio cha 13 Nairobi kana ilobi kati ya itongoetie na kilio cha 5 na Kilifi ika atia ya itongoetie yatie na kilio cha 4 na Wajir yatie pau ithio na indi musiaisia Mauvoo asu wenda kwikwatia kwa wito kana kwa uliku no ikwatie ithangu ya The Daily Nation. Twithi ithangu ni ya nyanya ya The Standard shukithi ala Mauvoo Veronica yana tunengelelia ma by elections ilasi kwenda Kiamba ni county ya Kiambu na itwisi kana isu niyo county county kana niwo county ya musi ya President Uhuru Kenyatta na ndi nitukona kana ala mekwithwa maibingana kwa vinya muno pe wangi pe candidate angi mekwithwa mayitia kura lakini ala mekwithwa mapinganite kwa vinya muno ni Kariri Jama ula kwenda aungamite na chama cha Jubilee na be John Juguna ula ungamite na chama cha UDA na indi kini choki kuamua kula sia miongwele kana ula wina vinya kana ula akunima kura ma Kiambani mome kwithwa maitu ya kana meungamelite ngaliko iba kura hii kana unyubanyu munini no kwindwa we determine vanene mono kura sia ngilile na miongwele na ile na ende Mauvoo asuko liku ni thanguni ya nyanya ya The Standard cia ni kwatenwa vikia na umana maundu kana Mauvoo ala manengete wito ndini wa ithangu ya The Daily Nation na The Standard na ende ni usio ukekwatia mathangu asume eli ukavikia kwisomea mbeange na endo imana maundu ala maende na ukitika ndini wa nthi ya itu mathangu ni wethi wanakwa Veronica Siumbua na kwa nile na mwende wa mutinda tuona ni chumwa chu kingi chukite kwa uyu tiwanesa musaisia ndatika mbuthu tulikandini wa kilungu cha amuka valatu kwithatine na nisia kana tikulia we mundu ni waile umanthi wa muka kana mundu wa muika ni waile utwaniwa na indi ethasungio waku ni kana aye no rutavie niki ukwasia kana niki ukwasia aye mundu muka kana mundu ume ni waile kumanthi wa muka wake kana mundu muka ni waile kumanthi wa muume wake na indi utumani waku etuma kwa namba itu ya studio ilani ile 39115 ile 39115 kwa uyu tiwainesa nitusiokethete mituki inu ni Mutongoi TV. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwata ni ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthana wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha uyane uya pala tusia asema uya meki wathuka ni toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana wa mina kuthela nundu ndethia nundu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono tuitumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nando pe soso wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwepwana yunde se loni na ando yikalanga na monesa maka kusoisia nduka nini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha uya ni uya wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba
ngali kuma ngaliko sionthe ina nongina siungame ngali siele kuendeea na chalo kwisila kithiululukoni o tondu ivikie kithiululukoni kiu ngali ya mbee ila ivikie kithiululukoni niyo yaile kuvita mbee ethiwa ngali sionthe siavika kithiululukoni kwa savali umwe mateleva mangali iswingi maile kwetela ndeleva ula wengaliko ya kuku kwa aume akavita ewa mbee. Niwisi mwanda waiko ulawi mwingi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita miongweli na ulikuwa mita 3. Mwanda huu ingi wina usi waiko ulawi silite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasi atene kwa kuividhavo ila si kauni. Kwithiwa na mamutha me mwanya ni kindu chuka nduni no usiawe na mamutha me mwanya kanoka makwata o wende na thayu kwisila mbanga kana uwau musi wa matheka na mwendo wa keros nduku nimesilite mathina kumana na kwithiwa na mamutha me mwanya ona kutwika mayasya wau ni mavikie sivitalini inya itwe watutie kwa huyo na mathina asu wesa kwithia weno kuina tithio kwatia atutiate kala indi mwana wakwa nake ende yana kwithwa na mathina tuende na kwithwa na mathina na mwana wakwa ithe wake na kiambia wethi ana akiona mathina na kwiwa vai wau indi maumone mathile vinya na methomo maeka kuona nimekwenda kusioka sivitali na vailo via dikenuge ona tutona kwele kiondo choka na juu maandekea lakini mesoma na tio leve inagibeti na jana ile poka wabika vandu wethe athiu itona kuthukuma ni kwethe athi no kwata wankwata ombola ngethe utembete utemulevi tonywete tito kunywa kabika vandu gethe andotona nongia na bika vandu na uragetesya wethe athiu tiona kwithukumia tatanesya wathanda tu ukite wa matuke 17 na wachuma matuke 18 ama musi wa mathekani makwatiweni wonzu wa mamutha na kila mekani kwikala vamusi metelete utethio kuma kwendu kivathukanyo itina kwithwa matatonya kwithukumia komana nake boni mutesia aikwetenge wai ilo mevatisite tutetheka ata va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu mahasla na hatutaki kuingia kwa huyo bado. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I would be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Wewe sasa ndani kuivanga ati tibanga nikana tusindeke Ruto. Tibanga nikana tuvingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa ndhi ya Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasya ni twithioka mwinyone. Kila mtu ana haki
ya kwenda kivila kio president. Lakini ilo kuona kinu kia ungama wone kwekala Kenya itise ona mama ukamwona waitina Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Gila kilie. Wayusisya Mauvoo akusivitale na vandu inondwa umutatia kaboka binti. Nundu saingi mutu balukazia. Ai mwaitu muina mwaitu ina miaka 35. Ayusisya Mauvoo. Na ende Mauvoo eba none auga mwene maende ya na ine wa motie. Uyegwa yi. Ayuambu. Nakawa motie. Wabona tokubita. Na ubindie bandu esiyusia nyatika boka sia pole 5 no hivi. Wambie ya mwana anganyika uwa motie wekalamu ikivai. Kukote kubalu cha mundu. Shimoni mwaitu na 30 yaku. Igamboni ikalamusi no 40 ya solate. Gila kilie. Inu ni Mutongo TV. Musese na ukethia na uthocha nthini wa kilungu cha amuka vala tunena ni asia maundu makwaka amuika maitu na ndwala maendeye na kuyana na ndi muthethani wa umuthi tinena ni cia yulu wa mundu ume kana mundu muka ni waile kutwaniwa mundu ume kana mundu muka ni waile kutwaniwa na indi etha usungio waku ni kana aye no tutavie wisilia niki waile kutwaniwa kana niki utaile kutwaniwa nthini wa namba itu ya studio ila ni ile 391 ile 391 na indi watuma utumani waku vau kana ikule witha wenda ukulia no vikia kusungiwa kana kutawa ni ataima itu muthethani wa umuthi alangu kwete o second nini nthini wa studio cia Mutongo TV o ingine utuatie nthini wa mitandao ya mekumukanili vala Facebook tukwatiana Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na Instagram Mutongo_TV na indi watu watia kukuonde nugubikia na kutukwatia kivo kilungu cha amuka kilati 30 na nenisia maundu makoneti amuika maitu na andu onde alama endeye na kuyana na indi musiaisia antia uthocha tutambanie mwe nthini wa kilungu kitu muthethani wa umuthi masito makwa nita wa Veronica Siombua na ini tikalivu ndeni wa studio cia Mutongo ya maitu. Asante. Ndagana mbio baba kubi wete weta wata na umete ba. Nita wa Reverend Titus wa Mwindi. Nsia yitwa kuyakwita wa manata. Ni murabania kwa wito pa ya musini wa Irobi bandu beta wa Sinai kanisa ni ya IC. Asante. Bas na kwa musiaisi wa Mutongo TV mazito makwanita wa Pastor Anthony Wamboa ni mwekali wa paya mulolongo kusia wanzia itwa makuwene mbubo onga likosia kathonzweni na paya mulolongo ni tha ungua Pastor Anthony Kitolo kanisa wita wa Pre-Pentecostal Fellowship Kenya na we awako na kwani kunai choponye ni muinjilisti nenda onai chopo oku katika ndapa na sio mulolongo wa the river Kitengela Pama Saku Panjunction o katika openia. Asante. Na ndi mwewa unaena nya witu muthethani wa umuthi kana mundu wa muika kana mundu ni waile kutwaniwa na nye jina usongiola kwa kanisa kwa kwewe. Bendi ambao kwete ngethi cia andu mambere diaketheka muno ngethi cia andu makajado ngethi cia andu mailobi na maiumbia ningwe umatabisia tangasi ni mama nenga kidole na andu ma mitambo makunite wia museo kisese kiki onekane sa nikithe sa kina ndeto cia kwendesia ikunde ni mundu ni wale kutwaniwa kithio kitu cha kamba pai mwana ke wetwania atumia thila menthenga mutumiona musi wikala nesa musi ute woi musi ute kiuna ni pasia wakeli tu ni wanena nethe na mayambi ya kuwa na mwitu sukaliwa kaisa upika imie katwa wethi ya mali yoni yagalile lakini now currently kwisa kutwania mwana uo mwana wisa umutwania eba na muyetania cha uno mwitu bibinda ya anakemaete wa mwitu mayai na makuli umundi mutumia kaete mwana mwitu
amba itha makulio meyange basiba menene siaba nundu yua sia ni maekie kuthengia ni cia ciana meze kuinengane kula mekwenda yo munthi bindani ni muika mwingi ni waithikia choice no isa uthi utabia cia ubinda ya ebinda ni na ndiye rapita bitokwa na kusioga kwa kwibina kondu ni encourage anake ukethia meikata Samson ave yetimina na athiona mwana mwitu naoka tabia cia na mwasi wa matabia ni mailo kuosia makathima musiusu ni museo anu mamusisu mekalata andu acio thana anu makanisa andu acio makanisa thati makanisa andu acio mandanzi ukethe maosia ni kana maunenge kiosio kana ndo na kuendea na bango su wa kutwa mwitu kana kumandwa mkireti haya Anthony na kwandi changia upande ni usu kindu cha mbere mwitu asa Veronica ila wewe atwetu atai ngayila wabikia na ukwita katika fulani au nenga kindu tikita neema bosu wewe awetwa musumbi Solomoni ni wanengiwe neema ni ngai nebinda imwete waipetile kimwe cha komete kana akikoa na chosa kauka kwa cha komesia kiukinge na chosa kauketha ila musumbi waete iwekesi ipetisu atumiye oi na amea ni mutilania ka ila waize ni mutilania ka kike komeye kana chokilanga thio chazi atilania musumbi amana onde ti wewe ya kuna itwa atai tutumia kindu kita wa oi na ninga yutu nengete nemeno na kindu kini enda uchoba na nikichangie ki spiritual na ni ambao tumia ndimu eno o yutinda ukubitha mwitu aza uketa mundu akaukwatanisya stima ila wako na ta umwita wengi niwe kana tegu ukamwya tulatu waje otiye wakwatania bandi ona twekana kunde kumaanisha kana ukathi kumandia mundu kiveti ila chali kabasi akona short na uwe akazemba ukanyukwatania waziba wala isu kwa une twalite kwasia kana nusio mundu ume akapikio na kuma akathi na kindu cha mbe kiveti ni muthinzi uma kwa ngai akoditho ya wambe mwoza ni nenete jolwa kiu na maandiko maiti kila mundu ena muthinzio ti mithinzio kuo ni wa mundu na ni muthinzio uma kwa ngai na yule la tukwazi mundu ume ni walite kuthi na akatongo igwa ni pepa na ngai akamwonia muthinzio la wake njutumi muno tututha ciandu ilo boza ulota na mbokwata boza ngai muthinzio uboze kula uwi iya ngai ende na kuwathi mende na utongo cia no indete na kwatuke kuikata tuke ukomana kwanzi engi twazi ati ila wathi kumtoa ngali wamba uthi ukethia maloli mabangitwe ukethia tukaletu nini nisani matatu ukazizio kazi akani kwa kekata ngomwenda kuni kwazi ata ila umoke bani nyeta kwa mundu ume nini komane na akanu angiatheke angiatsa angemendongo nizo manono mo kwita kimia nacio nenda ameta ajo nenda kimia na ndi kuma bubu ngali wambikia na kwacia nizo eno baitha na mutibita testing kuna yo testing sumu mosiasia wa Mutongo TV ukwelewa testing ni kwamba uthiba uamba uthiba mutisita qualification nyena amanda akipetikilio na manda mundu ume uyo wileche ye yuo bangito ndithiata na kwani bangito musisie sindu tusita kilasi either nyene musomu muno nyendia asoma no iwa tothesia masomo na kwana mbatetu kwa maneva outani ukaseti sindu cia muthembo kusiendu indu koneta sisa kuchanje wa ni mundu ngi wiba yote no uwe mwene walite kwiyunganisha nikanela ikashoti ya bantu mbo mubindu kyo mukunje mama ni ukulia tuinena mbona wambiye wambiye na wethi yango mandalani no isio ndungulisa muti na kuwe kyana ulise kwani yubatie thina numba ya mbia guze kyo ningi asante nani usiaisia ni wewe usungio wa ataimaitu valati ukulia we mundu ume ni waile kumandi wa kiveti mundu ume ni waile kutwani wa ni asimake kana au mai make kana wanana make nundu ivinda yingi ni withia ananya ema mundu ni mavikia kumone andi na maimu yanganya ni musio no utwae na maundu maileta ikule itu ya monde tekulia mundu ume ni waile kumandi wa kiveti na ini musiaisia utumani wa kutumandi ni wa namba itu ya studio ila na ile itatukeenda imwe 5 ile itatukeenda imwe 5 na indi watu mautumani wa kuvauni tukuithati kwata mautumani maku kana makulio maku ala utona kuitha uikulia muthenani wa umundi na indi Reverend Moindi wekindu we unaweta chaba yetina na chao yu na nenda kukulia ikulio ibinda yatene mundu ume ni wa mandia wa kibeti na ingi uyithia ona asei make nimo man mandia kibeti kana au mai make ila umundi kwina obina ona kutika kwa mama mandia wa nundu me kwa mandia wa yo ketha wai ibinda yuwe ni witikila ukamandi wa kibeti
ketha na ebinda yu ni thane kale ebinda yu nundu ni wisi anake mebinda yu uyala makwata mwingi ni wandithia kuwa spend ya masama kumaingi kuundithiani na kuundithiani kuyoka yetu tumekala misina inya maimani ya maundu ma witu maitawa maimaniwa na ake mutumia na ume make makweta kuwandithia ame kuya kithekani maitawa kuketha na ebinda yu no kwithanira nabotie yatu ni isu lakini nundu ebinda thila kwa no kiobika wethia ni na choice cha kunyiba undu mwethia balangu kulangu somea asima kwa maiko kulangu tindila asima kwa maiko kukwa ebina kwa asima kwa choice cha thayu wakwa thaino bakanika leniwe nina bika baseo ninaomba nesindu ninengwenda utwana nindo na wikwinene akwa muthonywa na maundu tazi kuketha na ikwe binda yu ni thanabo ti yatuni lakini bindani tita kutoneka bindani kwa kwenu no Anthony ketha wa ibinda yu yatene ni witikila ukatwaniwa kana ibinda yu yatene hikatungwa iketha ni yasioka yu omundi no witikila ukatwaniwa twasioke bindani yatene wasizia katika kizazi kila cha hiyo bubu yo kindu twasia wesa kona mundu atwaniwa wesa kwithia internet waka yake yo ugande okubitha ndukone kwa ni bizi mwetu wenu kite kualika kwa kutekindu kila hizi ugatike ndu kila hizi utenda neema kumubindu wenu kite kwene kwa aendete kwita na mamu baya wone atonele lavu kwenu na ambi yaita yaku mamu tundu koneta kindu kila hizi muno ichenda neema na wasisi abaje tina ni weza kwithia yu katika ndo alama kunia wakicha utwaniwa weza kwithia ili utu akita akikamba nota muwe weza kwithia nota muwe na yu asima hizi maikuni ija ba miaka no inasonga no tona kwithia mundu ndena neema ya baja mutwano indi mali echau sawa kabisa ni mwemi yani ni mwethi na mali nesa no tuekaniti tuende yuma yoka maizisia maithi ya yu amusie yisisi ya yithi ya ugenda yo kila kindu kingi kutaka kubitha ndo izo yotabya mwana mutwani wewe kwenda kindu kila hizo mwethi enda ngawaba weza ithi yetu kokito kulutelwo no we na ke baya ikinge itinwa kali kwa eta sindu sieta wathombe mwana atata utabangirwa ko yathombe yake wewe ndo twana we wewe akanwa sindu imwe wekala ko yaikone na mwenwe wokezo twane ndi aka 20 side waende baichenga indi ajoke la itwane lakini okasisi ebindane zi kaine nene chuchu na nini si anayuthi matonombe wiyo lakini ndukambe wiye wo mwana yuthi wazizia muno katika ebindane zi muika wa matukwana usaluketie mundu loke yolengwa katika ndoke saithi ya nota waselewa ni mundu la wai katika stare ukwe muika tiona itwa ye katika stare ukesa kwithia yu twaliko mikukani twaliko ukini oitindo ni ite kwele yu isa kwithia ita yu mundu itawa mwana umende ni kibeti lakini thi muika wa matukwa haini chap wisa Asanti musese mvitikili kwa tema utuma nimenywela mwende na utuma ndini wa namba itu ya studio ila ni ili itatu kenda imwe itano na indi ive musese ukwasia Mutongo TV ni vata ne nyumuno vyu kwanda ya di vaundi na ukwatia nita wa miliki manzi ofisa wasiana na mitwano Christine N Lumumba na ende nita waitie akuniwe simu no ende kuoka na ende nituisa ukukunia ye ni usio mwanake akatwaniwa ongea kasia mundume ni wailwe no mandi wa muka nundu ve aume matesi ukulia ndu kula kwe aka neta wa Celestine kuma mbukoni ongea kasia aume aingi ni masele ilwe kutwana so ni maile kutwani wa ni katapel kuma mwingi ongea kasia aye mwanake ndaile kutwani wa ateo ila mundu wina madhina tama kunena kana kuanza mamudha nikit kuma pipeline ongea kasia nye Mutongo TV ninaumie skulu mwaka huu na natuma ndo na boyfriend na embea enda tutwane nenda utedio kumavu mwe na ende usiwamba utedio yu reverend azia naumie skulu mwaka huu na atuma ndo na boyfriend na embea enda tutwane enda utedio etikile kanale nuto na kuiti kila choice ni chake na nuto na kulea lakini dhana umye skulu mwaka huu na kwa boyfriend mwaka huu no while take time akamana kwa mwanake akamana mekale ya mwanake akamana mwanake watindana na muthemba iba mwanako itindo siake sia muthemba iba nikanaye ka commitment no mutwano mundu amina utwawa pai choice ndio no sio kweni ko ni kindu cha maisha wapo tapo witha wapo tapo na ndubo tapo utesti umenu ndu ti come we stay mutwano wakuka kwikalanga mundu umegwande bandu bangi tiusio une amwitu amba take time
amande mwana kyo no kwenda muka mwana kyo ni machua no bikite kubikia kwa mundu mwana wa mundu na kwikalia na kuya na kumendain abike class kilo na bikiti na simake ko umwitu ni mwa aende kabola nundu umie school wa yu ambo manantu ni yakali tata maundu maende yata katikibinda ji ambo usoma Asanti. Na ine tisio kanthini wa unene nya wito tete nane na kana kamukulia yulu wa kutwani wa kwatene na kwa oyu. Na inde nimisyo yiba yetha kutwani wa kwatene. Kutwani wa kwatene ibinda ya na Maisraeli mabya utakamba. Dila balamu wa imuku tie muthukumi wake weta wa Elias amya ikia kuoko kithakune chakwa kana ila mwana wu wakwa ukabikia kwenda utwana nduka mutwa ya mwitu kuma anduni abikala imwe indi ukathi kuletwa umie ukamumambie muka kundu kithio cha mwingo ya wosi na kithio cha kukwitwa Africa cha ilio umwe kila kietete waliuku ni kwitha ciana cithi skulu citene na yambe ya utene ndwisi na twilitu no ukathiona katika primary lower primary with asiana imaniwa uni mwanake mamutha mwanake na ya uni mwitu mamutha mwitu na ukithesana ciambe obungwa iliko ikambia ona sindu zikibakanyo no ithi akaiambia kuyana nikatona kwika quiz nikatona kwambia kitindo ukaenda ukethia kana kake nike ukuzwa ipili tu nike kwezweto mwana tu makambia kitindo tene kundu ibi ndani tisio siana kwenda ni environment ila mekwikala Eve mamina primary, my this school secondary, ama ithi boarding secondary. Wa muko yithi ya mwitu uloenda kwanza wane huu. Wa mukania kwa chemu ithira ola mwitu no huu. You can say the mwana kene laisi kwika choice. Na mwitu laisi kwika choice. Nundu waku yame utinda na mwasi ngalikwe yengi ona maitha mesi undu atemeze kuwete nundu waku mana kitindo kikila andu me utinda katika environment ibindani. Kundu ibindani likeba kwa munene ibindani ya umae maitu keba kwa nikene. Asante. Naindi Anthony enda usungie musiaisi oiva ekulia mtu anastahili kuolewa akiwa na miaka ngapi? Kana mundu aile utwawe na miaka yanata. Anthony. Namo mzungia ndi mwene ze waandia kanisani. Nela waandia kanisani ba me yo ziseti wa area 1 2 yeta wa mic what? Mic testing. You na yo betha time ya mundu umena ya mundu muka Yesu. Wewe mamina 1 2 na methia volume si sawa na kila kindu. Crusade ndiambia ningo kana tipi. Kune kumaanisha vina kwethukizia mundu umethia ina kweli wasia nenda usu kila kindu nienda chuchu chao ndio kubitha no itwa wandu mama ndio kubitha kangu tajue yose pia mtu anola ola wako kakunenge wa kanisa ni na pia ungi ndio kubitha yu ungi na wenda omumasya zingi ukathiuka sioka ya keli ukamumasya wethi ano yoze mbaka omundu ndio ngodingi kuyu kecha kutwa kibutita chafi chuma ndio kubitha kwa uni kindu kikitakwithie tena kikoka kuyania ni mbeu yani okay we mwene we nina ile utwawa lakini vyo miaka ila waelevia vyo miaka ila undu waelevia miaka ya vichani miaka yu ila ya mtwa yini twasi ayuta sana yimo na yuta mundu muka itwa wayukwambia miaka 24 25 etha yanite ukwepe kindu kingi osiasa yutuka gobu tukekianga muita psychology ondini sangi no sio kasiasa yinye tapata mundu ume yesa ino ndo anite ni na kibeti no ndi twe volume 1 twe nakana kamwe lakini no usiasa koko kasisi ati mwana kweli bana asiaila aithi kwika ula wa mwiso ndio kosia aithi kwika university ni the one na binya nito na kukanga moya ukwape kindu kingi tukao kasisi okeza ithi anandike ipo ndo one no kiu withia mundu ume no na ku myaka 45 tukito 50 kwanza unit and yuyo kwambezia ndo kwanza byo sino kusomethia mpaka university yuga kathi kwa bandu ese ya kana kuyuta kake tole kwa kake kimendulu ndo bayondunge kuyu kiune walita kusisia na kindu kila ndo not ethe yuga tikosu akolia koliyo no kukita kwasia tu neema yanga yemu yani akwate kindu tukita grace be kindu kita one grace palapo on the wali katondu wona kuona we katika uyo utenda grace ndo tona katika ndoa ni twithana grace katika uya ni twithana grace kila ndugu ndio na uyo wanga ite kuma bena mutimita grace when ikitwa mupo Yesu ya muthembozu grace ni kindu kila chuka akupingwa metho ukesa kwithia ni choki ni kwatia sana kele tukatwa wo ka kwisa hivi akana seti ala muke seti yake komoke pia ala mwisu kathika kainigwa yukatwa waka kasi andika akomea mwana lakini laka kasia kwisa hivi ono ke kuka kona ataka komete kakethia mwana onyao Yesu yo kumita grace mwanga ya mutethia Yesu
Asante. Nani musiaisia niwe katikati wa miaka miongo ili na kwambata pau mundu muka etha aima na naobikie kutwailwa pau. Hongeaite David mwaka kuma kwale mundu ume ni waile kutele wa kusakua nundu kusakua kwenda umanyi munene naende ni mubea nundu wa mawodi maku. Nani tisio kandini wa meisio ila etha ndini wa mundu kutwaniwa. Reverend Mwindi muisio ongine weva wethia wanthini wa mundu kutwaniwa na evinda yu mundu atwaniwa ni wabika abandu akase kibetikendi ukenda na kisio kakuo evinde uchenda ko mai matona kwasu andu katika custom katika civil cionthe cia Africa cia byao cia kiyuti wethia mwana kio ona atwaniwa ndena ukumu yulu wake maundu wothe ala meko meke community kila kindu chonthe mweka kika discuss wa you currently ibindani thi mbai thitu ya Masai mayambo lika sithio kundu tona kumandhiwa mwitu no yikalango itu iko undu mwenda ni waile kumbani wa community ne you discipline ikuya katika line wewe ibindani thi yangwe finance mwe utona kueba ukasia mwitu ndi mwitikila waje no mwitikila wa manda kulo na withiba na maya kuya ilobi kuya mazaku kuya Mombasa yandu makita kwikala katika mindozu kethia kibetikio no chenda ni wala simithio kwikala nacho ni kwitha cha mandhi wene the aku na ndo mbuthia kunimba kwethe aku ndo kubuthia kunimba kwa nyaku waile kwikala ungua meao kundu ibinda yu anu mayena choice cha kwika yu mundi andu meuka mundu ibo kumaba mazaku aya manu ya muka na yuza transfer ali Mombasa ekale nongi wethia kumwatia kukwina bina kundu ibinda ni ya kwetha choice lakini na ibinda ni ethanu mena choice na maile kutwika mile yaitu ya wakwata na mukibetugethia wikala na chokwa lazima ibinda ndazitwa ya mumo andu mayaile ukile watu amu mukawekalanga uimukola uyenda kwikalongi nundu wakao ndeno undumwe mamuka kwacha megwanza undumwe matinda munna makunawe undumwe meza ubikasasia wiyo meka undumwe kwa ikibeta kunicha mundu ekalange na mundu mukana imukola nundu nukwiwa ekisasa niki ni mwisho munene Haya Anthony ninaikulio kwa musiaisia utumete niliona harusi 2017 but last mke wangu alidecide kuwa single akatoka nilijaribu kumrudisha this year April ameondoka tena nifanye nini easia atwanie mwaka wangilili na 17 na muka wake amwa kwikaleweka ndana utabia kitumini chao au maaluka athi mundu umeone wajaribiye kumutunga mwaka una bitie mwe kana na nuwendi yengi numali lengi athi ekulia ekata za iba unienda mbonena sindu ile akimwe nienda mbonena kwa njumula kayuwe mwene sana katika andu alati kwita digwenesi yetwa ya Kristo yine ngwendaya na mwezi tawambetene ngwendaya pesi ndu tuonie wesa kwithia wiyo no mutwano woka wani wa kwanza kanisani father akone kiambete njake elizi ithelo ziwo la mutwano kotini na yayo lo kwa mwe kwani yuenda akomie kilabu na mbeteno enekiwe ni muthembi koko mweni kubuthia na nikathuku kabisa ko ube andu make yo kukila umakati kwikyo alusi ni kwithi wasia imamu ndu meme na mbesa kana asia imamu etu me na mbesa kana ukeza kwithi yani yakitosukume kwa ni mbesa lakini akangutabye kindu kikita wa ndoa takatifu kiwi yake yitwa ndoa takatifu ni kindu yani andu meno kiwanga imthine wo na nijo tumimuthuka kwiki wa mbeteno nusiokeza kwithia ni yekata ni yasubiwa katika ala nyothe mwi katika mitwano na muke yo buthia mbete ni makosa kabisa na katika brother usu na ke yo kwase kiukithitwe nenda umutunga katika kindu kimwe tukita foundation numba yonde ngoloba yonde foundation ukapita nyabaja foundation ni ndio kupita ndile isa ukandi na be kindu kimwe madam wakwa nini zinonzi yaisio na yuti nene sio mukulie kulio obate okotwa nuna mukulie we wambende yeke ni kanani mane kila wambende yeni manela kikathela kekata akabi ni singati yejo ni wanzonge yejo ndio kinene akisebeni cho ni wanzabise kila wambende yena nini ende ana ukisingatia kuni wailite kumana kweli mundu ya foundation yenu mweke ya chao bandu mokila makatwana ni mbesa mwetu yaza ukeza ithela walika weyanu idiko mana ademu hii haikwitanga bebu kumbe ni wale tu yetu abe ni wakwatia uyu ukawonga mwe yani uza kwithia mathine make kwikata ni make ye kulika woka inge wakwata uyazendo okusiokea usute wita wendo abataliza no yenda abasa no usiokeza ithia wendo wina ilambolea ya kawaida zita wa wendo ni wakwatia kuyu katika my brother ni endo muya nesa asioke ingi nanga ya mubuanisie katika foundation ni zobe
bandu mekwenda rekebisha bali kile tumekena na kibeti na ikiendia ele ikata erekebisha foundation yula ni musingi kibeti kitebo aye be kindu kithake ilio ethi wacha wondinga ini wa munengia waguo ethi wani wauake kabisa inde yakwe yo na ito tiataalamu na yu katika kindu kini tukoma nonake na iwi tweet to bandu ni bati kupikia na umuthuja na umwiki obima yu baune to mutumia mboya kindu chambe nundu nda ukubitha pe kindu kingi kieta kangu na bia na gwituluzu na kindu jwe kike kuendea muno ukokeza kwithia the wambotia na madam kane watia na muse oyambo libulesi na mbando no kwendo ya wambeke ata asioke line ko libulesi ya wolongi we on baba obigwa kyo ningi kuyu kindu junye kilando nambo muthuthia ndakambo sembia kwambo libulesi no mbaka kwisethia ni mambo tungia nengi unenanya na ethi openda mwe tumita DNA love ukeza ithia katika pepo mwe na katika wendo mwe ukwende ukubitho yuti ula muse waku katika thina ni wigwa thina usuta wao tawaku na akioze thina ni wigwa tawaku kwa ubaketha batena kindu juju kibuka katikati mwanga ya matethia muno chambe kwithio wesethia penela mangine yani nimeukusanya nanga ya matethia bata waku mantha kansala ni kana mekale nthima mande chokila kikosi te mundu muko kuthini chau ngurothinda mwana asane wethina ukethia thina undu wikala mikala wikala na mipango yake na miao ya musi wake mundu mkoyo kethia mia icio imuitabite muno kundu ndi advice mwana asane kana mande kansala mekale nthi meli na maisa kwita mwitu mamande thina we withaba nundu mundu mukandokela kaimana akati maketai mayungela makaimana baile tha kindu kithaba nundu thenda tegwa na cia iya ketha na mume aketha mamususu mamudikithie mundu mukota ngombo ukethe wabika musia anake maki obwangwa kila mundu yaki obwangwa ibwa ni mundu muko ko mundu baile tha kitumikira kituma mundu muko nundu ya twawa aithi kwa uni advice mwana asa amande kansala mekalendi mamande thino umaba mete mwitu ahelezi thina wake nundu kwibina wa imanitu ya mundu mutuke mwikone na mwili baile tha bemindieta ona itwe ona mundu la imani na ngai kwa dukino kwa Yesu ekale ba katikati nikana amewe ni ya na ndi be kindu we unawe tata no kwitha kwina mathina ngi itha kwa mwanake na ninaikulio kwenu thina wa sei kula kwi mundu muka no utume mundu muka ati kana ni waile kutuma mutwano utilana nundu wa thina wasi Veronica kokute asi mwaki wote abasa wote ambali wote ambali ukethia ukuyasi kwikala na mukwila isi nundu kuyasi matreat ya siana la sioki twa iwe kibathuka muna siana la sio ukethia maundu ala kibeti kiki kwenda ni maundu maitokethia kana kaka yomisia tu siana yitwa wa idhasi ibeti ketha kekele na kaile kuikuya kakamaniwa ubo wa ibeti mbola kata ukuthia meio meito kana tona nundu kana kaka yuma kuya katwawe kanenda mume mekala nimana mume mambie maundu upya lakini misimu ithia kana kala katwa gwithite meio meito kata mitona na kwibeti mia kwanza ukethia ai pane kwakwa na kikware kwa divorce na okana kana kugezi bano kwakwa kayatia wewe muki na wana kende umanakana na kende muki ene misimu ndi laisi azimwe matono rumakana kathi kwa mekale yo ku kila musi kana katwa musiusu ai loza takana kake na kama misio bo beti mbola keze kuima kabikeni kapike kala dichangiwa ba kwa asi musi yola wonde we thatu cia isi ba no sio la wono mwana we umelobu lelo abingisa nyamwitu endete kwa lijabu kwaku ukamanda mwana une mundu ume na wima na chakele mwitu osu abitukania na waku mubia wakwendete wenekite ethi wana ukwendo ya waku atia katwekaniwa nesa twekaniwa weno nesa no imwelewa beo si yamwe na I'm so to say that ni babika bandu kesa ithi ya undu wona akakite kakwete kapinde kakomete uswe mundu umeolikite amwe tunabikaje wa baba ikife yuke unike kosi yake ndukemwe mwitu asa mundu suko thamia na ekala tawo nundu kebeti nuko chenda ni wawake na musiaini wake block yuku mabubu na mundu athamia soko na indi kuma bubu ajambia ikakwinuka na ke musia yoke lasia no wewe mwana nake no wewe ikitata no wewe wete na ndisio kaingi na bobubu kwa siana peke ndukingi na jongwenda unena mwitu asa watu awa bandu petu asa muke yotwa wano isa ithia wethia mwanake ananenga o inyata ngili 5 ujukoti laka sitima konde wakati lawo wabika kwateka kola yitha inaita ndo kathesi ikoko itatuka ndozi kando ina tio gwe ningi lakini wati la konde muke nyole akwaje baba baba twa iwe thimo
ngale yakwazi ukuthethe kumbethe balance kwethu yaza tikaba lokelia siyina tikaba lokelia metwana kuno kusindu isishonde nesiyayilita kumbalance wokesa kwethi yathi we musiyayibona nakuolelwa sitima ngemavata ni kwethi waye mwana nakuanesa ukuya kangoda ukemwe kaneneno mundu umbe atambita otwana nyinya thae muka nelo waende muimuka minyana atwa iwamwe wadi blessiwa atwa iwamwe ina yuma yambe yao kwa naindi lakini tio usio tukaene hano nikanokesa kwethi yawe musiyibona sitima waolwa ukamana mwana no na kumwitwaza watu hawa twekoti la sitima wadile mwe olova hii mbona nganeno angaye mwadi mawone omwende ana kuongela wow naende vengu kwa sia we mtu anapaswa kufanya kabla ajaoana kana ekulia alafu inapaswa kufanywa for how many ekulia mundu ni waele kumanana na mundume kimwi mara twanite na maele kwika undusu malameana hata kwa chumwa reverendi wezibe no mbaka imote silikisungi chongo nenge ungwa wezi wa yutepe ni juju muona hapa ipende you know we yuki uchaka mo yuba uchaka mo ukieta we musiana siya koma ba uni chaka ma ngaliko ni mwe o ngaliko no yu akolia ningi ekati tumie ndimo ene ya makali ka studio ke ana kwa chimwa ma video shoot chongo nenge yuba uni to kwamba ko ya pending ka uko ka ole chisiana siya koma lakini kaka mwe ila yeta wando atakatifu tena ni wewe Israel ni wewe kana peke ila mwami nanda kutwana peke tamba wanengawa chaiche ngaji niwe sikiu na kitamba ki ni kwaje jua labda ndata sio mau kwa kweli wananda kwa la joga de bakambe ni wa kana mbelo shinde tumeleke rombondo dale de kumba yekitana kwa huyu baune boyu twasi katika ila ndo takatifu na usiokesa kwithi ya yuki mutu kini singe mekulia yi wenye basta nyeba ukweli no nithi na kindu balua ute mutumwe lakini wali totumo ngethe wisicha gondo eno mwethi unenge wela tumita long book yani muendete kanisani mugeki na yo ilamu tena mubango wa kuthimbe wa muthembi nundu mutwano ni mutwano withe utwanie kanisani kana utwanie mundani kana wendie kwa au nenga marriage certificate yonde ni mitwano onalema koma ni yeso ko ni masi ani nakwenda ni wambenda ni sawa tuti yonde ni mitwano na yu ila tukwikia kwa tu make ya onde ndini wa muvea umo wa kanisa o ila tesi mitwano yonde ti ya kanisa kwanza ila mingi ni ya baute ni kwate musia isio ekulitie mutwano ute wa kanisa wa kanisa mundu atabangite kutwana na kanisa ni wa ile kumanana na kimwi na munyanya ya wake yu kabindanika twina nkabu nene ya kithio kitu na ile kanisa inoki kithio cha mukamba pai mwitu wakoma wanake atana makubikia ebinda ya kutwawa mwitu aima na anake maima ni matwa wathini ndu pai mwitu wa mukamba wa ile kutwawa ate mubuthwe nicho gitumi kithio cha mukamba era mwitu nda abuthwa cyo kitikikamba atwawa ayithiwa ndaiko kwetha kila musiwe mutiethoka mutethoka ute mutone thima kwa mwana kokethia mwitu ndaumbanwa anda katibinya ithe na getheita binya na kuyofa chondo kithiki wa mutiethoka ute mutone na itungwa agiabika kuoneka mutiethoka inya nethe mama na mwana wa ndaumbanwa ni baba mande tweno kuthewa ndino kuthewa ni kutheswa kiko kila kinabotie ndani ya kwa hiyo ndo mengalikweya mayisa kubikia kutwana matambite utholandia chuchi cha kithio cha mukamba na mwana ngalikwa kanisa baicha utholandia ine patile sikia babukani kinene mono yumetwana mingi waisia so na kwetha ndwe yumbanite kutwa mwitu ndwailo mumana ni kwetha ila na Israeli mewa mutwano nutaiwe ni andu onde na ukomo ndukethi we muvuche kwa maana asia ndwaile kumana mwitu utabikite kumutwa so penga abwile nake mundu amba umanai kwa maana ndatuka muka nundu biblia asia mundu lokoma na mundu muka
matwika mwiumwe no ko manila ya watu mwiumwe ndayo watu ko mana mungu ngari kwa mwiumwe so the mundu decide ndakakomea mwitu ya mutumia maenge wa na ndenda mutwa ayekane nake ubo wa kusamanga ko mundu ayesama ko mundu Biblia yaitiwe pai au memena akamana ile au memwe yuketha ni mabika kumbulithwa hii na ingi nundu aingi na ingi matwie andu aingi amuka na te kaketha imazi kangali kwa ya uyuti mumbile yasia the mundu ni wakuwa mundu muka utemwi basi na ikoma nake no baka umie mali amuwe uba kama wawa na heve yakale yabiu no baka aumie mali amuwe ukithe cha yuti wakile wa sama mundu ukadika no baka omuwa umie mali atuke mukau kwa na otiusi andwala mekangana siu matahatwana wiza ithi ya ekombe ya muka na kangi akakombe ya muka na kangino ithi ya mutwano wo timu ima na inde ni equality andu maile kukoma malamiana atakwa chuma ko video dia gelasi kindu tukita feeling ukwa katika feeling ne mpaka wese kwithia katika yuba uko quality kiti kindu kitwa wana kithui ana mpaka okesa kwithia maandiko metu ya wiba umwe kuno mpaka kani tumiondi mweno nasi ngethaje mbe unake mugethi ukethia tayari ndi iwe kana tigwo nundu no to thia mugethia tayari na kine ko yana mbe yuba une bala wasi ya na kile nende to kama je nyao jambele udo ale dasia kama ya letia tu pero nikababe maweli akolindo ambe kilu cha mwanza ya yasia undosi ni wakilebinda ate ni land mewanete kwiko nundu wakuboya twazo ka sukulu biology pe mabindala akama ile kwikala namu na be mabindala mata ile kwikala namu lakini aume ambandu methina munene nundu indo yenda imukilebinda ona ambo indo no thiola ya mbo indenge ite ibinda ya kuitaba lakini andu metabia mbukuke thethia mundu menda uthukuma ibindele ya uthukuma kwa uketha andu imo ka sukulu ndero kamega glasini ukethia mundu wisi aile kwikala na mukebinda jiba na niba matele kwikala imwe nundu au mama ingia cia andu undu utebata ukethia ibinda yo kwendo ndu bibata kwa ndu mabindala maile kwikala muume na muka azume determiniwa ni bina bisi andu mebina kyalangi andu ni bina no betene kwa amwe no kaongethesia na angi mato nawe weka ndungwe na tulikilie pau nako kailie tau peo akana umepwithiana mashality peo muntu mukoto aipo lakini we mashality we za kwithia no tondo wana uipokea sakramenti no ambio tubu chogwe ninge yubi ange we za kwithia yuni to kwenda musilithia mundu mume aipokea no ambia iwa ikia cia usukwa ba ni udabitia binda yana kwenda kiatu ni kwita inge ni kwenda ambosi iki hapa yani we saidia yu mundu umeba yupokea mani to kwamba iwa tubu yote yuizi kana kaze ni zongoke la kuka kaika kakoma na nange mata zile na sio matema tubu na la kathika kwamba namo ni wisi kaseka na yuku mabuja ambia cia musee wakwa ni wekiata ni waje na makosa no mau makosa no magu ethi wa we baada na we thana tabia su ya kwenda usilithia mundu umeokeza kwithia kanela mwakosa no kethia mundu mukone kune mundu muke kunite stocking na ngio lo na mubuto wa jeans ye kunite mibuto tatu yuweza kwithia yu kindu bani kiuzania yuweza kwithia kina mashality muno ko kautu sisia muno be andu mefana tabia su na ndina aye kangu tabia ndo kubitha usiwe bataliza mutwana usiwe bataliza Asanti nende museise wendeni wa kilungu cha amuka maratende na ukulanya we mundu umeni waile kutwani wa na ndi utumani waku wetumandini wa namba itu ya studio ilani ile itatukenda imwe itano na watu mautumani waku nitukwitha ti ukwa ta netha ni kulio nitukwitha TV kia na kusungia vamwe na atai maitu muthenani wa umundi otondo tuendeye na kutethanya mthini wa studio cia Mutongo TV na ndi we musiaisia ukwasya Mutongo TV ongera sana ngethesia athukumia sumangai ni Evelyn kuma mwingi kalitine na ende ni movea
mundu aile kutwawa ena miaka yanata ni mutinda naende nitwa isie kuma miaka 24 naende kanongole umwe kuma miaka 25 niwe mundu mukawitha aima nake mundu ume kuma miaka 29 3 mundu ume etha esawa kutwana. Haya ongea kasia. Hello ni Karo, nauliza ka nimeolewa na my dad anakataa, nitafanya nini na wazazi wangu? Nitafanya nini na wazazi wa mume wangu? Awana shida na tunapendana sana, nisaidieni please. Ekulia ni mwitu yasia we nukwenda ni mutwa ene wake nukolea asi make nimekolea ini ngaliko ni ya mundu ume asei maina ndina na momeli nimendanite aile kwikata no gakeje kwithi wa muno na muno ndina alikelela atwi lakini atwi ni menda okalikanyu ethi wa uyo mutwi na wesa kwithia we na atwi yangi anana ni tokwenda mwitu akwa we ni mutwi na atwa ni ciana cia mutwi ucu ini twenda cia ngoje sa kila yenda ni endo kuya mundu mukani wenda akakonewa oni nengali pipi akatwila matambi atwile ngali akathiwa akakoma na mundu ina kasululu akakonewa ngengele ukona ungama ni kwithi wangoja ya kila yekata ngoja ya kila yenda kwa ukatika andu alama ke yoku no kindu cha muthembo zuokeza kwithia yuki uchuka ukeza kwithia itangali kweya na kwanza sima kakwateania hizi ana itwane kwanza kono matange thina nundu wisa kwithia baje muyindu andina mwetu aya nake ina yuza ithia endo matange kuuzi ndu cha kwa unu seokeza kwithia ati we mundu mukawe mwene ni wesa kuya nundu be kindu kimwe twasia niendo kutabya neza kana kindu cha mbe nienda kwasia mtu anobya sati ino thikitwe muthukumi wangai ukapingwa ibungo wona kilanga liko ya thithi nyau zizoka na baka tikati kwatanitwe ni ibungo kuno mpaka wise kwithia wa miete pamwe koko match kuyu ethi woenda umuciona na kitenge kingi itekwo sana uti okona yo ningi baile yakwe nikutoneka kele duka kasioka kwa asia makaenda makayange waka meoka kakatabu ya ketumi kila ketuma ethe alea nunao kwikala mutwano ni ithe yakwa ate wenda ku blessings kuni mu device amande muthena eweka amba uyake kalende na asia make mamwelezi ketumi kila ketuma amaterila mutwano su nikana ithe wabetisie kwekeo na mimi mwathimia mutwano kana ngaliko yakwe ithe nwathimo neo baketha bate ketumi na asia ni maulea well pai atum asi mateke tumi thandu enda mwitu akwitwa wa paile theo ketumi na kitu michuchu wa ile thio manda ni chao ndadi ki utumote tikilange twawa na itabwa onu mabitio make aimetikila lakini mabitio la asi mayele na mo kwenda umya mwitu atwa iwe ibinda kumya mwitu mutunge wikilia mutunga ba auti mwitu ikibeti ukithangali kwa watu ikibeti unawa mutunga bande kala maisha ma mwitu kala maisha ma kutanga kwa mwitu nasio kwa asia ima yange wa maele anwe etwekeo na itikilwa aende na mtu we etia weki ata reverend well the mwitu sini watu wasi matenda it is not good the mwitu ni wantu zaidi kuyutwawa na ndai ni vomete asia tio sio no wailo sio akatibana zini chao kitumi kila kitu matutaiwa mwezo ndo the mwitu akitio utoloko tuko azime saa muka meze metwa manda mwitu college meze amwe ndekuo meza kwatia meze watu iwe azindo mapitio kwa mwitu ile umanda ni chao cha tumie ndo asia make mamu ya mena mbango na bai musie withana kana tena mbango akana kake ai musie enda ko ya mwana amwaisie na etha mundu athimu wa mwana wa mwitu no wisi aithe mwitu muno makathi kwa una kenda ile kuin before ne wa ile kwithena mwamba na si make sautani sia pe mwamba ni kana kathimu haya naende musiaisia ni wewa ve musiaisia ongiu kwa sia Pastor nye ninatwa itwe 2019 na twathimwa na kana last year na mume wakwa nda kinya kwitu ona ndesi neva nikata na mutavisie ngewasia kuthi kwitu analetanga kisirani mwandeti ndi asia atwa itwe 2019 na makwatakana last year na mume nda kina kuo ona ndavesi na muyamathi aeta kisirani aendie kwikala na mundu ume kana imutwae nundu etha asia matwanite nye na atwaiwe 2019 yukia na mila zitu ya kamba paika na kaile utwao bati agreement ya asia kwa mwitu akitie kuikwikala na mwana ke na ketha tumaitu nimetikila kumachua ketha twa nobo maturity mundu akamba machua bike kutwawa etha mbio tabia mwana kyo etha no mbenda ambao yuka kune report kwitu utabanika no mbendie utabina si makondo wa ile kwika kwa mwitu akitite kwenda kwikala kwa mwana kyo su na ukitha nake mwana ke akitao mando o kitindo and therefore mwitu ni wa ile kunena na mwana ke nesa akesa kwitikila kuthi na etha mwana ke nake ni utona iwe kwithikizia TV ya mutongo ni mabitio kwikala na kana ka mundu
utaendete ko nunu kana agisa wa na kaikwia buno kwako okua muiyo uta imagine ko ndwana kama itu alama yete tumene na makama ya nyumba mundu no wa na kuicho ile andevo kindu kikiti ka ukethia kindu ki pala chabika ni chaku na serikali na sima mwetu kuwa na kalama yete tumene maende maoke walewa ulewe wetikilwa wetikilwe no tusio kwikalia mwana wene kwaku mwizo bijya kusia na ndwise ko ni makosa makala la kindu kingi matekumbuka ugabe la mitwano ingi tukeyewe sikeyethi anota mindo nota ya tuketa ka memory card ni abaye kunithitu muomoe tina kwithia mundu mukanu akomboe we numba bayi lobby na mi no komboe wa chambe yutangeleka atumiwa nzia yengu we bulot ya kele nzia yengu akie na yuza isu mundu no business ona kibeti na we akauti ya bu we lobby mwa thela we gwa yandu ekene the ni none asu wo kayo na meba ukatia wo bu we lobby na we no business akwenda nukuona kweli nuwena nicho tumitu yandu no sio penda mutu hapa foundation abubu kuya mutwano we waina kibeti ukethia ina kweli ya na ina choto asiete cia na ile na ina akikolile ambai kulia cha ndie niki na kiucha atumie kithini kina thelile nikana ndi kwa kanomba yulu enginde muzi aingia kangu na biondo ya mitwano ni tukie lakini pe andu make jo kwa kajiulu zinje kuona mundu mukanu wai mundu mukoni na atianie nake ni endo kutwana ndikuwa sisi anonde ni mundu mweka hivyo kutomatia ungezi nduzi ba ilo ziende mbinde ngaya tutethia muno kube bandu mate kumbuka ni wailite kumbuka byo ugati yate pe wa muhimu weke timbozi kata uibitha wani undu wa kwalia maete wizethia ni wayitwa neza ba ube bandu tendo kuya nae be bandu tendo kuna ndo akakuya nae wisi we ambi karagina akimebe tachoke gwa kitoku ya ni nesio mana iyo muka na nyende kubitha gwo mutwana bya kanza be bandu itha ndikite kukegwa no ende likile kukwikata kutilwe ingi ukamethile bu ke yesu nditona kwikata kuyitika yeka nwazo kwe kumaanisha hata pe ulakali ukulicha mawo kali uende no likamutwa none wene kipeti chake ile usuni utilame tuki lakini wozi yaithe twetwele kana tutatu timu andivaisi ya ndi yathi yake jumene yathi ndani mwe mwezi mwe lo tinde yako igwa ze lobi ni yoziba na ke mwene kuthea na athi athamiosu yake amu mande kithe kusindu cia muthembo sikuma umbukete matethi asanti na ni museisia ni muveano ndo amautumania la mwende na utuma nundu ni maingi na indi niona twati agenda tika 12 njeseka na nituvikia na kumasongea onthe indi wakana ukitete tatu kusungite ikule yaku tukavikia na ukosongea pia museisio kwasia nilikuwa nimeolewa na tukaachana na bwanangu akaoa na kwa sasa anataka turudiane nifanye nini ni Veronica kutoka Kiambu asia atwanite na mume na matia na yuenda asioke eke hata asioke kananda kasioke uzibutize kana pe umojue mutu anone wewe utona ithia wewe watwa iweka no mume uge kindu jambe na kuya mundu ndabuka makosa make no kwenda banga no mundu ume ni watwanie itina wa matiana na yuzi baki utenda umela na wewe watwa iwe wewe hene anayo bangi wona ayasia enda asioke imaanisha tita mutwae peki ndu kethe mutwae ndetha na atumotumani peki ndu kita wakibeti chotho ukibeti kila mundu watu achambe atatu anaingi ona chathi nicho kithakibeti na wa mwitu yuko ubota bau ai utabawe kibeti cha kwa ichandie na itwa emani ne cia bena cia ungwa yu kibeti kyu kikathike kale kisa ucioka kowe tu ithio bota bandu ambaye kulia kele katatu kila cha atumie mundu matani cia na kibeti kiu chotho mabina la maingi nikicioka kowe thaki oni wa kibeti chotho na ni wayaganize undu wekanisie na athiko na muumenda maciokianie tiwe kibeti kyake chotho etha no guwa kuka kwikala bandu be kibeti kingi nundu athini kwataniwe ndoke na indi ayikala ta ina muwe mekala nesa no ndakoke okowete ithoko kwa muume na ake muume ai mutunga ni eke masabu amatheka na ibeti isieli na isi akwai ngasi yake yaba kauni mukamba ngasi yake yakiki kaleba na kiki kalaba nukwe mabinda mingi kwibina ibetili kwikala bandu bamwe kwibina nundu ibeti sie mani awaliu ulamu bieti ulamu ikumbini ulamu bie konduwe aisioka niambe kalandia muume meka masabu wesioka bala matwie kanesioka kakiwo kwake na aketi kila kwikala nesa na mwiwe nunu wandi na kwatana na mimbi mama bitu make ambe mulama bitu make mautia muume nikanese utwana kungi thanu kwenda usioka asioke ethanu kona mundu mwesu nuru na kuea akaeli club nundu anda tikai ando ati sioka ingi to mandi vice kenduki
no sio mitwano ekarenjesti kwa Yesu ukwa ndo ingetita manenganite mitwano kwa Yesu nenga na mutwano waku kwa Yesu ando inge makeye kweta nela kwa thuka nela maundu mesawa o Yesu maikwekata mayumwe no sio mitwano no ni muthinzi otu nenge twikuma kwa Ngai mitwano thon ndeyandikitweku na sia mutwano bya thamos kila kiyo chande yuka kija baki choka kiziungama na thwe plastic thizo luka zika lya zikia kindu kikitothitha ukio kichandi nini mundu mukawende yunga bya mundu ume atepo na ke mundu ume ni plastic thizo ona kamwikia chao kile othitha lakini wosa kiyo kiya wekia ndini wela plastic isu ya make mundu nesa yani yuni yambi ya ndaitwa thamos na indile ngete nguneko ndikuneka plastic na kiyo yunguneko ingai mutwano noto naibi ya kiyo kindini wa plastic lakini ina nguneko kila chonde mukeke abuke kalake kabitha kwa uya na matena nguneko maikuneke na ngai mundu ngai no wekela kindu chonde na iwo tungia ni asindu na ngai yitutethia mu asanti na ndi veonge otomani usu musia isia namba kwithelete na yana imwena miongo nana TV kiana kusuongea nundu wa masaa pe musia kwasia vero ngethese Reverend Kipawa muno ndiye alinishikanisha na nimefurahia kumuona nenda wetete isitwa amange mana twanane na ngeo kasia usu unukulya undu ukwika aekane na mivango isu nundu atwawa akathinia ku mume no ukwidi wa utesi undu ukwika akakita kutavua nandu kwou maika we twabanya kubula nitendeto nizomo kuma yata na indi utumani wake asia kana mundu mukosu kwenda kutwawa dina mana echangia message ba ndaka twawe mundu ume atesi aya ongea kasia ni Mauvoo kutoka Mlolongo Mtongo TV ningependa munisaidie kwa ndoa yangu cause iko na matatizo ya mzee wangu akona tabia ya kama ameenda mahali usiku na anaita mama mwingine anaenda na yeye nikimuuliza anasema anaogopa nataka nimsaidie cause nataka kumwacha aende yekia hivi mundu mukani wako ina mundu ume ama siye naende usuo na tio ndo wa kutethewa musia yuseva uno utumeo kiliko neima naone mundu ina maundu make kanaka akamutwa kato we mundu ngiro umutwa aya please mundu muka ni waelwe kukoma sunga ila zina mabeleto katika kizungile nani kuzia hizo tumetotuwa niusu ni kutegemea naku ukulie mundu mukani waele ukoma ata bingete muomo nizika ne mwangu atia mundu mukani waele obinga atekite kibuli ni waele ukoma atekite kibuli naende no ambo mwana ne muomo ya wanzai ti wanza wangwa nitegemea naku ugabe ila ubati asia grace umuntu ondoko kakitandani kwa kupondwala nasio longe pondwala nasia uyonge withi ayila kikombe ba muomoni na chonge yilawe kuba kutuwe webanga ndi aya la vikiritu kate utumani wa mwiso rondo wa masaa ungetie niliolewa 2 or 4 na niko na watoto 4 na bwana awachangi enda kwetu ajawai enda kwetu nifanye nini na ndiba Reverend Muteresi atoiwe mwaka wangilile na ina andu maitu meka mutuo kuka kama twana kwithia maina shughuli na kula mwetu niti mundu amina kutwana etha asia wangali kwea witha wamesia asiana na no usio kwikala ukaenda kuonwa asia suni kwithana si mako ni kwitha etha ni wasi na mwetu siana ila wina sini sio need blessings ya ya mengali kwea tia si mako meoka na etha nduthi kwa mwetu thi mani cia makekala maibula mutwe indi mwana waitu indi muthonwa na kubile kwa mutwe ona akusiana siaku ila ikathi ukabila mutu ni kwitha the same measure you measure with kithimo ngelo thime yangi nacho no jo thime wacho kuwitha nditikila kwenda kwa muthonu na ku expect tumakuma wa muthonu makatinda aramu ile imwe it will not work kondu mundu mwe sino waile kukilana ithi kwa mwitu su na yatha maundu maile kwikwa makuisania ngali ko sieli mayisania nikanasi ya mamwathime thilale beka watu awa asini mendie kwa manake alama siani mendie kwa manake
na ila muthukumi waisie no bakaniende nake masia kaitu kulelebeke asiata asia ndio tiwa ndero cianga cia cia na lebeka thimwa na wani ethe wa ngili makumi tutu bata muno kwa in-laws wo mwana kyo na mundu ume no waile kwenda kuya ni kana ukethia muka wake no mwathimeni asimake kukoneka mumo katika musi wake Asanti na indi ni nasi osuni wo tumani wa mweso ekanzo wa mweso ve musesi okwasia nake mundu ume akoma ekite muvuto mundu muka aile kwikia chau na indi obaula olosungite Anthony yasia mundu ume akoma ekite muvuto mundu muka aile kwikia chau sangi kangu tabio ndumwe pewe binda imwe andu amwe katika ndo amawie mukeo muthei nela mauya mukeo muthei mauti none sana mume na mbesa ela mabikie kitandani nake mukako makulumene akulwe nyanga nya wako mauniki amwe na ko mundu kuwetwe na ko mundu kwa uo munde yuki umo no ekichangia wanila ndu mando bitana banini nichuka oke saithi eta chendo changi wo ba nini sindu izu ozia mundu umekukomona ngwa nona aka no makoma ao nasio ukethia ayo kunite kwanza stock nyingi vya mblanda oke saithi ayo mukwete kabisa usisangi ukwa andwele mabika na kugita nduke ikuyane takonana akuya na kunwa wo ne buwe kwasia wona yani twasia bala besuki be mwaki yukweta nesuki une maili tosio koba ya mwaki ni ntaisi ati nyende mina nundu ni wenda tikata ziambi yotela muntu anoikala wata penzo yandikana yethi yandikana ezi ibindu kabati nezikata ibuta yube ando thina woma andikata ambai lo andikane wandika mwezoko zana banini wewe akitite kutapya tiendo nona ane tubie wanda nethi ya muntu me waisilia sikonda na muntu me waimbeza kupita tia kwa me maita lo we muntu me weza yuo chuka atongeria ndi wona muntu me niwezo kana unyamuguto na kajatu tetia munoti umanenga namba bubange methio kolelia mbetio yo nani usiaisa ni kwatani wabika na utawa muthethani wa mundi ni atai maitu na indi thati nabikia na usungia ikulu yaku nduka kwengo nundu waka na ukite tikethoba tukabikia na usungia makulio menu na tibikia na uvono cha misi na tibikia na uvono cha thayu wa moika maitu nundu moika maitu methi nani kilungu kita wa amuka vala wina kwa Veronica Siombua bitikili tumane atai maitu makwatikana aba na indi thawi na undu wenda umakulia na umakulie pala kana idhani namba ya simu meunenga naye kana no mitandao ni amekumukanili uvikie na kumakulia mavikie na hoteli musaizia kwatikana ni Reverend Titus wa Muindi paga ilo bibantu beta wa ICC nai namba ya simu ni 0735944111 na kwa nita wa Pastor Anthony Wambua ni kwatikana hapa ya mulolongo kanisa ni wita wa Pentecostal Fellowship Kenya tuibawiti na wapita mule mtani na kwa ni chini ya mchungaji ni ngwa muthuku miangai wita wa Pastor Anthony Kitolo alamwe tha triba kitengela mulolongo masaku na ba makutano asuite koma na nundu kwikwe na ikasiopo na namba yakwa ya simu nesu kenda tukanena nie kanotiki ano bino bantu namba yakwa ya simu nesu ni 0791 6373 na 73 yenge 0791637373 Musese ni utungia mubeano ndo akwatiania na kwa kuma saa mwengi na saa yusi avika saa itatu itiele sekondi nini ndio utungia mubeano ndo akusa kwa kusesia Mutongo TV na kuidha yikisese cha kumanidia kutanidia na kusomedia otondo utavikia kuidha tena usomedia ndino wa kilungu cha amuka kwa uyu ni mwendea usesia museo ilungila se atiala tukomane saa muonza ndini wa Vilingi wa Mauvoo tiwe inesa